Ndagushimiye kandi nguhaye ikaze wowe wamaze gukora subscribe kuri Mugabo Real Estate, aho mugenda musanga imari zigiye zitandukanye. Hano naje kukwereka rero imari y'isambu nini, ubuso 9,800. Ni isambu ndende kandi ngari ku buryo buhagije. So iyi sambu rero iri hano mu murenge wa Ririma, akarere ni Bugesera, mu kagari ka Nyabagendwa. So ni isambu nziza cyane, murabona ko ari isambu imeze neza, iri impande y'ibikorwa remezo, ishobora guturwamo, wanayikoreramo icyo ushaka cyose. Ni isambu ikora no ku muhanda munini. So isambu mbibutsa ko uje ufite miliyoni 52 ariko kandi ziganirwaho, turagukorera mitasiyo. Ni isambu nziza cyane ishashe 9,800 ku bantu babizi. Ni ibibanza byinshi utabasha kubara. Iyi sambu rero ndimo ndayizamuka yose ndi kwa moto, ngira ngo muri kubibona. Ahangaha ngeze ni ku muhanda mugari wayo w'isambu. So rero iri ku giciro gito kandi cyane. Nababwira icyo abantu mujya mumbaza imari zo mu karere ka Bugesera, muhawe ikaze.